sunburst flowers calling on warm days overdue. But I Ole hetiang lampang hi ka soi khat viau na in tun trum chu soi ve ngai in ka sia tun lai internet khovel lwa ne em tu mi zong wai pui hi chu Selena Gomez le Hailey Bieber te thlalak dun hi ani tlat mai avoi khatnan thlan lak dun na ni in Academy Museum of Motion Pictures second annual gala ani in rin ni zan October ni som panga mai khania an thala tu hi Tyrell Hampton ania ani hian a Instagram aron postin captiona plot twist atingat chuan anin kara hian huat na le in elna tam tak soi ni thina ma se heng thuleng wak vel te hi anma ni mi malatang ni lovin an fans te tangin ani tlang puya kan shebek Justin Bieber nu puile abial nu hlui te hanni hetia thla du na in ngei le in holo taka an langta hi Hailey le Selena Gomez ex Justin Bieber te in ne tanga kumili na chia ani ti po hi soi ve rengila chuan tun hnai maya Hailey Bieber interviewa Selena ne in kar le thuleng wak chungchang te asoi ta ka tang khan kar ni aliam lo bok chuan chum interview wa chuan enge soile Hailey hian ti hian soya Selena ni nan inkar chungchang ni in za na le mangai na che ani omni ni zong hian kan inkar hiron ria se heng zong in rel na te hi kan kal bausan thei to ang in shat thiam ne le in za ton na nen ti chuan engkim ma thani mai ti a he interview nu hian Selena hi TikTok lama aron live vele boka tu ma in thuwat tak te hi the dar lo bang u amoi lawani keile ka brand rare hi in support ani chuan ngil nei takin I om sham ang u kan ka atanga thu chuak te hian omzia anei tak zetania ti in borok chia siam lo turina fans te afui vele bok that I would release something that is all about kind words because that's exactly what I want. That's it. If you support Rare, I cannot thank you enough, but know that you are also representing what it means. And that is words matter, truly matter. chuan tun hnai a interview wa mai po khan Hailey khan Justin Bieber in anin nei nuwa po Selena abiak to thu asoya anin kara in huat na a lo thu asoi le a in bereng le in kom angche chu ani arin omlem lo na in chuan rindan mai hengvel nu hian Selena le Hailey te hi Instagram emo khoyemo tangin an inbia ani mai thayangem that takin an inbia ani mai thayangem mingil nei tak mai Selena huat hi chu harsat viawarin ombok in rem puilo hi harsawiang Hailey po miswala ni big lova an inkar po mipa pakhat lo ngai zong ve to ani wang maya an fans te boy em hian an inkar hi ati sausang ve shim boka Hailey pon tun hnai loka a interview wa sui kha tu emu ka deita chu mindu puilova kabial pa ka pasal hi midang andu puizo ka in me anti zok wang main min hotam mayani ati kha chuan Hailey le Selena te hi an lo in biak na chuan an inkar a thale chual nge yang an in be nge yem chu a shat lova tun nai mai an in bia em ti chu shat lova ma se thla an han la dun mai hi lim takin kan hu ang hian he hmona hian a shan pa ve in an ron thlenga thalak duom mu nuam em mai an la ta mai hi khovel mi te thinlung a khoi thak setani mangai na le za na in pani tan te ti in mi in an ngai hlu le a hian thalak release ani tamai hi mi te ngai dan sang le an comment na te ngai thaze lang internet khovel a boy zawdon ti te khovel adam me kani ti te he thalak hi Hailey pasal Justin Bieber wallpaper turani hi ti te anin karawanga huat na zong dong tu chu Hailey hi ani a Selena hian huat na le moi lo taka tong khum atong velu tuklo mi te nan du puizo kha ani miawa ma se khang thu thalo le huat na dong tu Hailey chan hi fairity big lo angel na izia atilang ani ti te he thalak ka en hian mi puitling ni na dik tak ka mu ani ti te chuan a thalo lawa comment sha man la oma engama ngai lo tur hetiang hi chu hetiang ti du tok hi chuan omzel don a thaber du sakzelila ole he thalak hian a thong ve che em ke chu en nin har ka ti ani rem thu han leng zel te se ole Hailey Bieber ber hi la chiang tok lo kanom takin toite ina chanchin hi ngai thal lokang
an chung kwa hi an theya an lar hlebok apa Stephen Baldwin po actor ania anu po graphic designer ani apate ate achung nai ka jente soivek lo maila model le actor an tam hle a milar chung kwa an ti lo theilo John hemi wang hian mi tenga event chung kwan ni wang hian Hailey po no pangte ani atangin school pa nga ya kal thelo pha a homeschool na kal pha a ina azir mai thina anu ina zir pui ber thina tun thleng po in nu fa in nge in close tak ani pha nge chuan he model lar tak lo ni ta hian ni alo chak ve em chu ballet dancer ani a ma se ake ati na da wangin adu ber le achak ber chu ti theita lova tuna mi lam lai po mu sho ma ti hiala achan chu alam thin hun lai te kha angai em wangani chuan in je thiam iti ber tunge ti zo na reng hi mi tam tak hian an fashion icon atan Hailey Bieber hi an soi zia maya tak ani a mi tam takin Hailey Bieber anti a in je dan te a style hi minal ti a hlo em maya chuan a thuruk pakhat chu in je na korole engpo himania han je thata vel hi nuama ti hle a han ti je chopte han ti chuar te hetia ti hian a thom nu hak mai turte ati chiat pha ve zeu thualo sui chuan Kardashian chungkwa te nen hian an in close le boka abik takin candle nen hian chuan kanhin ayin tatu anga a tatu te hi ate hlom emema a chhutna te alak sar lo boka hewang hian nga lo angin alang mai ani chuan ama hi Christian ni in aron Selena sakhwa ania anuna Christianity poimo zia lo soitoa apasal Justin Bieber ne na anin khom dun thlalak te po mutura venual chin